سرکا سوریه دموکراتیک برز الهام احمد اسپاس کمش بو بهی پیوینه و سری دا بخیر حاتنا تدکم لواشنطن. سپاس کنج بواجه. جبر کنم لواشنطنن از خازم جواشنطن دست پی بکم نها چاوی هر کسی دنیای لواشنطنه سرکی که نو هات بجارتن هون حکمت نوی دونالد ترامپ جبو سیاست روشات ناوین به تایبت جبو سوریه چواد نخینن. یعنی جبو هالبجارتنك نو چی بو وان هالبجارتنك یعنی سرکفتنا کو دونالد ترامپ قزانج کرد وان هالبجارتنان ده سیاستین کو جبو هرمی جبو ولات خو نشان بده هین هر کسک تداد ناف گمانا دایه یعنی وی چاو به فقط خویایه گرانی ده سر اول کاریا ولات خو يعني ده أمريكا ده هريزة ده تربرجواندي أمريكا أساساً أولكاريا هندري أمريكا أساساً لي أب أولكاريا هندري أمريكا يجي ج رجلات نافين يعني أم بيجي ولات دنياي جي ناقطة هناك داخياني إنكو دوباره هرتم هاتي قوتن هن وان داخياني إشته لدجي فكر راديكالا إسلامي تيروريزمي آوا دافرينه لدجي ويا شرك وي بمشاندنه تكوشينك وي بريفا برن آلية لشكريجي و آلية إيدولوجيك أوايا قالك مساج إنكم مروف جي بقري هنن أوايا جي جرينجر راستيجي يعني جبوكم مروف بکار به دموکراسی و بکی گوهرتن بکرن پیشکتنک چیه به د آستا جواکان دا پیوستی هیه کوان فکرین پاشورو ایکو دائمی بشیوازک خراب شران تینه ویا ریل پیشی وری گرتن اویا اوکی مروف وصف هم دکی کو یعنی جبو سوری جبو کردا و دستک و حیاب نهاج عالیه حکومت امریکا هزین کوالسیونی هاتی کرن جنهاشون وجی و دوام ببه اوایل ایدی وید کی جان آسته دابه و چا ببه فقط خویایه د رجلات ناوینده کرد وک فاکتورک درکتنه پیش هز تکوشینا کو کردا بریو بریه سرکفتن کل دشر لدجی داعش دا بداس خستیه اویا اوک مظلم خرانیه یعنی انجامک در خستیه هولیک و او هزکی برانبر تروریزمی سرکفتیه او آلیه کی دنی کو بال پردکشینه کو سیستمک لروج آوا لباکوری سوریه هات آوا کرن سیستمک دموکراتیک yani Kürt peşengi avakırna demokrasi döndür heremede derdik heva hule u via herkes de bine. Dubaki hene kes navle bakın işte avaya sistemi Kürden, zanım işte tane Kürden falan dubaki zana bun navi usale bakın ama hamu gelin kud nava ve sistemi de cehgertine. Eko avakırna ve sistemi de rol leistine اواناجی دگهین مافی خو یعنی دموکراسی که بنگهین جوهری جداخاز و پیوستین جواکه درد که و هوله کرد پیشنگتیا سیستم کو صادقن و ام باور دکند وی واری دجی یعنی آلیکاری یعنی ام بیجن پشتگیریه که جبو پیشخستنا سیستم کو هاجی و اب حکومت و بگرد است يعني حكومة ترامب. ده حكومة نوية ترامب ده جالك تشتين جوهرتن ليك تش نهات جوهرتن بريت مك كركة هي أو جي خدا مايا أو بيت تي شو وقت هيجبوه. كسن كبر السر أركيبون سر جرافة بون بتهيبات ده الشر اللي تجي ترور ده يعني حيابنا زاني بو يعني پر بزراوية ويبا مجول بو آگاهي الجم هبون دروي وي جبو بريار النو ورن گرتن مايناوي باش بو يعني جنهاو شون فاجي ام باور دكن
عالیه اوی دجی یعنی عالیه حکومتا نو ده بزانبون سر ارکی هشتنه کود وی وریدا هم خبرت هم تجربه هم جی آگاهیه که برفره شر الدجي داعش هم لعراق هم جي لسوري ويا بذات بخول سر سكينيا ام باور دكن عالية اريني و اوكوي هبه يعني عالية وي باش یادن جی ایرو نوچند جی دیار بو که سرک دونالد ترامپ وی بریاره که لسر هرمه که اوله لسوریه آوا بکه بریار در بخه لسر وی مجاره اون ویا چوادن رخینن لفي درجي قوة كو هف ديتنا ما تشيبون بقراني لسر في مجاري نقاش ما و پیشنیار ما تشيبون پیشنیار ما ده چرچوه اوی دابو يعني جبوكو ام براستی بکاربن شر لسوری بدایی بکن کشتنیل بدایی بکن ترور بدایی بکن سیستم که دموکراتیک آوا بکن پیوستی هیا کو هنک هرم يعني هرم ده هندری سوری ده وک هرمین اولا ورن اعلان کرن حيابنا هرما هري مناسب تديتن كو هرما كأولا وري اعلان كرن هرمين كو ام تدن هي زمات تدن واب هرم هم دو نافا خدا سيستما كديمقراطيك آوا كريه استقرارك تده هي روشكي اولاد تده هي يعني مثلا لشكري امريكي تن دوان هرما دا دکاره سربست بگره هر وره شر بکه اما لط دورین سوریه دیتر نکاریه بمینه افتی چه معنی تی معنی که وان هرما براستی جی دکاره ببه هرما که باوله جبو کو جور بکار به دورین سوریه دنجی ترور بدایی بکه هم جی بکار به استقرار آوا بکه دهندری سوری دا سیستمک دموکراتیک آوا بکه اب درد کاره ببه بنگه گر وها ببه بریاره که ارینیه دکاره باش وری دیتن مجار کدن جوینا استانایه لکازاکستانی کو پیک هات دو روز برینها و وقتی تجد زانی ایران ترکیه و روسیا لسر آگر بست لسوریه لهف هاتن لمجلس سوریه دموکراتیک نه هات بخواندن دوی کمبونه ده هن ویا چوادن رخینن و هلوستا و چوا بلسر ویا و کمبونه همو جوینن ای درباری سوری دا هاتن دار خستن امجی هاتن دور هاتن هشتن اویا جی هر دم جمره هاتی گوتن به توی ترکیه یعنی بره مثلا امریکا هر تم جمره گوت کو برپرسیارین امریکا گوتن و توی ترکیه هیه ام نکارن و بشدار بکن اینا هاجی روسیا دو بیجه یعنی جبو اساسانا روسیا گوت گوشته و توی ترکیه هیه قداخیه ام نکارن و تبلی بکن لی اویا نجوینا داوی بو یعنی اساسانا جوینا که جبو تثبیت کرنا آگربستی بو یعنی بریارین سیاسی تیدا نهاتن گرتن جوینه که اولکاریه بو جوینه که جبو تثبیت کرنا آگربستی بو هم جید هندروی جوینه دا بکاربن نابینا گروپ مخالفت راستی که کی مخالفته و نابینا القاعده دا جدابونه کی بدن چیکرن آرمانجک اساسی جی اف فقط اویا ایدی خاص انجام جدر که چاوا او دبیم نزانن لی يعني قافا كو تركي دا آمده کرنا جوینه که دا جه خود گره اویا بلی جبوه هر کس جوینه دزانه جوینک درباری سوریه دا ورل دار خستن هم آلیه لشکری هم آلیه سیاسی هیزه کل سر عرده هیه و براستی هر تم چاره سری دا آفرینه يعني سیستم هیزه که چاره سری گل هیه ناختمینه و هزار لدروی وان جوینا وری هشتن تی معنا کو آرمان جوان جوینا دوام کرنا کریزه دوام کرنا شر و آلوزی هین کور کرنا تی وی معنا جبر کو صدی بیست هم خاکا سوری و هم جی يعني نونر 4 مليون انسان هرمك ب 4 مليون انسان ول دروي چاره سریه دهشتن و اویاجی انجام گلک خراب بخوراتینه
یعنی جبونا ما نزیک بون وهایه گر کو لدروی چارەسەریە بێهێشتن چ بریارێک و جوێ جivînê derbikevin wê li van herêma pêk nebe. Çi siyasî dibe, çi leşkerî dibe. Wê pêk nebe. Ji bo wê şaştiyên mezin in gava ku biryarên wiha tên girtin yan em bêjin dûrxistineke wiha çê dibe û arman jê belî dibe van civîna. û tevlîbûna Tirkiye di vê kombinê de hûn çawa de nirxînin bi daristandinê ve bi Tirkiye vê çawa be? Dahab tevlîbûna Tirkiye xuya ye aşkere nûnertiya xwe a grupên çekdar re Tirkiye îlan dike. Yani Tirkiye tune be van grupa nayên agirbeste. û naxwazin çareserî jî çê bibe. Ger ku Tirkî çareserî bixwaz be wê bikar bê ser ferz bike. Nana ger nexwaz be, bixwaz be şer dewam bike wê wisa bibe. Lê xuya ye yani heta niha jî rolê Tirkiye bi şêwazek xirab di hundirê Sûrî de lîstiye. Tu car çareserî naafirandî. Bi nav bi gotin pir zêde behsa gelê Sûrî tê kirin. Pir zêde parastina gelê Sûrî tê kirin. Xwe wek mîna dostê gelê Sûrî nîşan dide. Lê ê ku herî zêdetir destekê va grupa kirin. Destekê Daişê kir. Destekê em bêjin hemû grupên çekdar ê ku di hundirê Sûrî de henin destekê wana kir û rolekî ku şer çiqasa di hundirê Sûrî de gur bibe rolekî wiha lêst. Ji bo wê yani encam esas Tirkî pir zêde encam jê negirt. Yani armanc hebûn ku di hundirê Sûrî de di dosya Sûrî de bikar be rol bilîze. Ne tenê rol bikar be per be yani pera wê hebe. Fakat heye bi niha xuya nîne. Yani şerê li dijî Daişê de mesela hat Cerablusê got em derin şerê Daişê dikin. Hat giha babê li babê şkenandineke mezin xwar. Ev meheke dewleta Tirkî dixwaze li derbasî babê bibe şerê Daişê bike nikare. Li cihên din wisa vekirî em dikarin bêjin li Cerablus û gundên dewroberî wê esas Daeş pir li ber xwe nede. Li ber wî ya hemen herêm terk kir û çû derbasî babê bû. Ê di babê de berxwedanek nîşan da. Tirkiye jî li beramber wê şkenandinek pir mezin xwar. Gelek kuştiyê wan çêbûn û zerarê pir mezin dîtin û Tirkî nikarî bi derbasî babê be. Ev tê çi mehna? Tê mehna ku bi rastî jî Tirkî di şerê xwe li dijî Daişê de necidî. Gava ku xwe cidî jî dike, bixwaz bê xwe cidî jî bike li beramber Daişê binkefti ye. Ji bo wê ne bahane ye. Yani ev şerê ku işte li dijî Daişê dike esas tenê bahaneke ji bo ku xwe di herêmê de bicî bike. Yani Cerablus bajareke Sûriye lê polîsên ku li wê derê perwerde dibînin tevahî jî Allahu Ekber ban dikin perwerda. Allahu Ekber çawa bilind bikin vê sloganê bilind bikin viya fêr dibe. Bijî Tirkiye, bijî Erdogan. û bajareke Sûriye. Yani armancên Tirkî dagirkirina xaka Sûrî de pir vekiriye. Ya din jî gava ku tê dîrek dibêje dibe piştî babê ez ê herim min bicê, ez ê herim Efrînê Kurda hedef digire. Yani ev hêzê ku li dijî Daişê şer kirî dîrek wana hedef dike. Evaya yani her çixwasam me aliyê xwe de xwast ku bi Tirkiye re em eleqa xwe baş bikin, em diyalog li pêş bixînin. Aniha jî em vê dibêjin. Aniha jî em dibêjin bi Tirkiye re tu dijminahiyeke me nîne. Tu dijberiyeke me ji Tirkiye re nîne. Lê Tirkiye her tim wek işte gava ku dibe Kurd wek bi tehlike dibîne ji ber ku dozeke Kurdî li Tirkiye heye. Lazim e çareser bike berpirsyariya Tirkiyeyê hezarê sala ye. Lazim e çareser bike. Çareser nake her êrişî derve dike. Xeteriyê di dervî sînorê xwe de dibîne. û dibêje lazim e ez Kurda li dervî sînorê xwe tune bikim ji bo ku di hundirê Tirkiyeyê de ez mecbûr nebim vê pirsgirêkê çareser bikim. Mantiqê Tirkiye ev e ji bo wê herdem yani hatina xwe Sûrî jî
آنیندنا ارتش به آرمان جوانیه جبو ام جبو کو چاره سر به براستی جبو کو سوری ده اولهی چه به ترکیه ده اول کاری چه به لازمه پرسکری که کردال جام خوشی چاره سر بکی دست خوشی ج سوری بکشینه و به ترکیه را ام آمده نه هم علاقه خوش بکن هم جیرانتیه که باش بکن هم حتی بنهاجی ما اولهیا ترکیه پاراستی دورین که هیزا ملی هنم تو ضرر جوی داری نگی های دولت ترکی برواجی و هر ما پاراستی و 2003 هفدیتین اگه وزارت کار دروایی ترکیه را چی بوی وانا جی بخواه و اعترافا کرن گوتن دوری کد بن پاراستنا هیزی ودایه تو ضرر نگی های ما پاراستی و demek ki nezde ve sistemeki nu avakarın ilan kırın federasyon eki Suriye bikatin din Suriye PVC'ye ve çubu federasyon eki vaha PVC'ye ve çubu نها سیستم فدرال جبو تواهی سوریه فکرن وقت مجلس سوریه دموکراتیک یعنی نرینه که وسا کود سوری دا سه بشن سه هرمن فدرال دکارن بین آوکر ای باشور هرما ناوین و هرما باکور تجربه یکی باکوری سوریه دا پیک هاتیه و اف یعنی اف تجربه ji pêwîstiyên civakê derketiye wile. Sûrî li ser di rastiyê de aniha perçekiriye. Yani Sünnî û Alewî mînaberê nema dikarin hev de qebûl bikin. Metirsîn gelek çêbûne, gelek kuştin ji hev de çêbûye. Ev 5 salin xwîna hev de dirjin. Mînaberê îdî Alewî tenê hukm bikin ji bûna Sünnîya pirsgirêke. سنی حکم بکن جبو علویه پرسکریکه هر وها عرب تنه بن و پیکاتین دن و کرد و گلک مترسینا جیان بکن و بروا جویجی دیسا راست جبو کو ویاج هولی رابه ریل پیشی پرسکریکیان بگرتن شر نافخوی بگرتن سیستم فدرال خاکا سوری گشتی ده پاریزه د ناوا خود سیستم کنه ناوندی آوادی که انسیتیف دده هرما جبو کو خوب خبره و یعنی خلک باشور سوریه هر چخاص زدهی و علوی بن لیپک هاتین دنجی باره هنه کردن سنی جی هنن به هفدورات کارن ریوه بریه که آواب کن دیسا هرما ناوین دا خریستیان هنه لگرانی و سنینه خریستیان جی هنه و کرد جی هنه و به هفدورات دکارن ریوه بریه که آواب کن چاوا کود باکوری سوریه ده افری و بری هاتیا واکرن کرد، عرب، سوریان، ترکمن هر کس ده جهدگره دری و بریاوی ده جی جهدگره و علاقه که براتی ای گلان نافبر خدا 5 سالن ده پاریزه و جناوشون واجی و هن خورتر بکه جبوی اف سیستم وک پروژه چاره سرکرنا کریزا سوریه پروژه بداوی کرنا شر دهندری سوری ده تیمشاندن هر وحد وی سیستمی ده آزادیا جن تیده اساس یعنی سیستمک هف سروکیه جن و میر به هف دورات حمو آستین ریون بریان ده ناوندین بریاران ده هف سروکاتیه و جن دیرکت ناوافیا ده جهد کره هر وها زمان مثلا برای تن زمان عربی بود دهات خواندن و هر کس مجبور به عربی تنی بخونه اما آنها هندر باکوری سوریه دا سه زمانی و هر وها هر پیک هاتیک مثلا به زمان خوی دایی که دکاره پرورده ببینه کردی، عربی، سوریانی سه زمان روی داره پرورده تدیتن سه زمان فرمینه ویا گاون دموکراتیکن یعنی دناوا خوده سیستم کی دموکراتیک و مافی تواهی گلان د پاریزه و هم مافی باوریان د پاریزه باوری یعنی لور گر باوریا خریستیان مسیحیه مسلمانه یزیدیه به هفدور نوا کوردیناسیون کی ده دکارن بریاران بگرن دکارن عبادت خال پیش بخینن ویاجی مثلا و مافجوان راحتیه دان جبوی اف سیستمک وها هری باش کو دکاره هم یکبونا خاک سوری به پاریزه هم جی دکاره دموکراسی نوا خدا لپیش بخینه پیوستی اکو ساعتی عزیز
لسوريا هون كاري خويا جبو جواتا سيفيل تشاوا ددن مشاندن چه زحمتي هي لبيشوا تكاري لسر وياجي تشتك ببيجي براستی جه اف بین سال یعنی او هرم دبن چنبرک آبوری پر گرانده دجی آلی کی دا ترکیه چنبر کریه آلی کی دا پارتیا پدک برزانی چنبر کریه مخابن یعنی از وینا دبیجم کردن لسر سینورن وقتی که هری زیده تر مبهف را دکاری بو آلی کار بانا لی برجواندیان سیاسی بو سدم کو افداری ورن گرتن دو آلی هندور دا داعش چنبر دکه یعنی 5 سالن چنبرک آبوری هری گراند سر هرمه هاتیه فرض کرن تشتین کو درباسی سوکه دبن قاچاق درباس دبن سعریوی گلک بها دبه فیاتوی گلک بها دبه اویا باندورد که لی جبر کو سیستما هی سیستما که خسره لسر امکان هی هم لپیش بخینه هم جی با آفرینه خو ریخستن کریه ام دکارم بیجن کو یعنی به ظرف زحمت بیجی بیله دکاری خو اداره بکی یعنی ریوبریک گر ظرف شردا وره آواکرن دروشکی آورتا دا وره آواکرن و رغم شر و هر روز کوچبری چید به و هرما خال سر پیا بگره و اف ریوبری بکار به خو بدومینه انجام سیاست تا کو وی ریوبری اساس کرتیه یعنی چد به بلا ببه بریارین هرمیج هندر درکبه ریخستن بوین و پیوستیا ریخستن کرنه جو هندر پیوستین هندر ایجواکی در بکبه روشی خوب بنرخینه هر وها بخواز به هر کسی را ناف دانستان دنه دبی یعنی ریوبریک وها نگوت از به فلانی را ددم دستینم فلانی را نادم دستینم یعنی و طرفا از قبول دکم و طرفی از قبول نکم به هر کسی را تیکیلی خو تیکیلی دان مشاندن و ند چرچفا کو خوب که هیزه که گریدای طرفک یعنی جرا به تابع نوصایه هیزه که يعني ریوبریه که به هیزا خونی خسر یه هندرین هم دکاری بو خو هیز بکی هم جی دکاری بو وی هیزبون آخوا لسر طرف دن فرض بکی جبوه دهندور دا گلک سازین سویل جواکی هاتن آوا کرن لحسا که یان ام بیجن جزیره تنه 130 سازین آلیکاریا مرووی سویل هنن لوی داره لیش برکو اف چنبر هیه گلک ام بیجن گلک شانده دخوازن هرن ورن آلیکار بن اما ری گرتیه نکارن هرن یعنی چنبرک دیپلماتیک لسر هرمی هاتی فرض کرن و روش دهندور دا کاچاوا دیمشاندن چلوی داری هیه مثلا بزانا بون جبو کو او صورت در نکه و در و کسک ناس نکه ری بزانا بون هات نگرتن جبوه یعنی وان سازیا اساس او بونه بیکار مانه دهندور دا سه قامپی پنابره هنن للجمع یک لعفرینه دو دجیل جزیرینه یک ایکوج موصله هاتنه کوچبرین کوج موصله هاتنه وانا جیل گل مدمینن ایزیدی شنگال گاوا کو شنگال وها لهات او ناجی حتی بنهات قام پکی دمینن هر وها جهره من سوریه هندر لتوایی باکوری سوریه نیزی 9 میلیون انسان هاتنه گلمه ایوانا همو به امکان هندر خسر تیم ریو برن یعنی به زحمتی بیجی اف ریو بریا خسر لسر جواکا خوکیم دکه ده کوچ برن ویاجی گلک گرانی ده آوکر سیاست که پر بزانه بون جالیه هم نتوین یک بوی هم هزین در وده یعنی به میلیونا پره مثلا جبو قام پکی لباشور کردستانه یا لترکیه یا لدوره کیدن لاردن دکارم بدن اما افقاس کوچبرین کو در باسی روجاوا بونه لوی دره تین خودی کرن لسر سینورا گلک زاروک جانا خوش دست دن اما
به انجام امبارگو یعنی به انجام چمبرکردن و مثلا تو آلیکاری در واسی هرمی مناب چه هەوڵدانên we hene ku ev derî li gel Herêma Kurdistanê hûn ê wekin? Çi? gelek انسیاتیف لپیشکتن جبو کو او دری بی وکرن حکومت امریکی بخوجی رایدارین کو دچون دهاتن وانا بخوجی مثلا gelek car هولدان کرن جبو کو او دری و ببه لی انجام گریدانا تیکلیا ناوبر برزانیان ام بیجم پدکه و دولت ترکیه دا سیاست تایبت کل سر هرمتین مشاندنه ev hewldan vala derket. Vê dawiyê jî dîsa hinek hewldan hene şartên pêşî danîn pêşiya me wan şarta jî pêk hatin ama heta niha tu gav alî wan de nehatiye avêtin. Yani tê xwastin ku rastî jî êdî van nakokî bi dawî bibin. Van armancên siyasî ê ku hedef li pişt van ambargoyan em bêjin vê çembera heyî van hede armancên siyasî bidin alî. Liver mesela ki mirovî heye, herêmeke dûr pêç kiriye, di nava şer de ye li dijî Daişê, pêwîstî bi destekê heye, piştgirîkirinê heye. Sîstema li wê derê rêxistin dibe çi dibe bila bibe biryara xelkê wire. Herî rast jî ev e. Yani gava ku gelê başûr bi giştî derbikeve bêje em serxebûnê dixwazin, ême em nikarin tiştekî bêjin biryara wire yani. Ji bo yê lazim e di vî warî de jî pir zêde mudaxelekirina xelkê wir çi dixwaze çi naxwaze ji derve de ez ê îleh bêjim na tu yê sîstemekî wiha va bike vîya pir rast e. Birêz İlham Ehmed hevserokka Meclisa Sûriya Demokratîk ez gelekî spas dikim ji bo pê heypêvînê li gel dengê Amerîka û serkeftin ji we re dixwazim. Spas ji bo